pet kini ke video ke live trading jonga ngala short ke goal nang te na ke area kat kendai lai pra pun nyau kendai te sal pi nge-short nang te area na kita tengah expect ke goal bahkan hiar namar ba kini kan ke liquidity trap pi market kesna higher low pi ketu ke convince ke retail baken going long te ke retail ki i baka market kesna trend sejerong te kidang expect bit bakan kio hendrai kini ke tanggal liquidity trap ini am kini ke area ke liquidity trap te dai nak ta kadau nga short ke market te ngaru bangan realize kini ke liquidity trap ke sempor nga south nam haduk blow account lagi pausin haduk ngala brok ngam dani yeso sipya haduk kata mangan realize gini I never give up in trading either in stock market or either in cryptocurrency or anywhere. That is why dapat mentang la running profit kan no nyau pau $R telada pipet ketrade ke jonga ba mentasngi ngampat sim trade ruya mentasngi baik mentasngi ngampat sim katei today baik ke profit jonga la running prapunyau prapupra telada pipet mentasngi ngampat sim trade nganlet nane history klik nanti baje tay today ngampat dan position baik tandai punyau dalam kini kan jadi patient ngangap ke goal na do menenjenian ngala itu bahkan market kali telia tinggal up lano banwan kata ke liquidity trap bat kini kaya habai ngabangan trade namar kini ke game of manipulation ya kani ki manipulate by big boys by big money namar kini sisin baki manipulate kemiam kanang baki nyonong kanang baki retail ken nemlet ringkat batki ha ka jingsisa ka market na kini ki area kat kendai lai pra kala de ban hiar na do menen hendrai ka market kam hiar de kalet halia ba kayele ban kiyo sejorong ketu kan ka convince ki retail ki pentami ke jemut jemperkat ki retail rukila short ki big money kin short kemno lada ki retail ki short te dena kata kadau ki convince ki yakini ki penslam me ke market bahkan ki bahkan hiar ki bat swa ki push kai sejrong te anda ki retail ki maaf so ki lathaj ki exit ndala exit ke jenglong ki retail ki be fomo ki i kemakan kiu kan kiu ki jom ki going long andala going long ke retail market kaham dengan pecah kalau running kan no profit sispa arpau dala ngala da ngayo kan ya sispa sanpau sispa anrupau dala ngatrai la da ngebook no profit ro kalabiang ha tetah ngini up spang yin saya pay te menta ke market kadang hiar dengan pecah kan no profit kelaran sispa live $R tiketay ke goal kadang hiar solid tip top sispa san pun $, ngatrai kala biang hi ladang ngabok ang nero it's not that bad ngangan close direct baik ke market tu ke profit sispa $1 sispa $1 tilada pi execute direct nang ni kan execute be ka market rate be te ka profit ru kala abyang lada ngabok ru kala abyang bahaya nga bok dan ngalada bok profit kini profit jonga sispa $1 $,
ngala de bok pi shispa andru punyau dala prophet mentasni te ngatarai. That's it for today. Bye.